sebhela ngikhuba shaphatha masamhlaba sedibhayi kunaba zokhahla. Kulekela kini madoda semanzini madoda semfuleni. Siyakhuleka mhlobo umhlobo lo mawufobulanga madoda siyakhuleka letha siyakhuleka letha manje kuba nabona masamhlaba sedibhayi kunaba zokhahla. Sanibona mabukele emakhaya lokuvusela komcembe lesicala abanye abahlike nabaningi. Laba abafuna amandla esipoko, amandla ezuzu, amandla semfuleni. Utane into yekimi noma utane tshwala noma utane Coca-Cola, utane Sprite noma utana. Kodwa lo utafike ubeke ekhathe ekhaya uhle ukunatha ugeza awukhulumise bona. Sekuna le bhodlela leli. Sekuna le bhodlela leli. Le bhodlela leli ke lifaka umuthi la ekhathe lona mandinda lona mgogo, lona sipoko, lona namlambo, lona nyoka la ekhathe emphindweni amandla esandawana kukhona la ekhaya. Bese sesiyafika emfuleni. Nasifika emfuleni khulumisa ngithola ukunatha uphahla. Bese sowukhangana. Bese sowukhangana la usuka lapho kuphela sowuyathenga. Sesiyakhulumisa sesithatha lamandla emfula, umfula lo ngashi. Angifuni ukuba ngumfula lo shako, ngoba umfula lo shako angeke ukuxoxa kothalo. La usukhulumisa imali, ukhulumisa umsebenzi, ukhulumisa umshado, ukhulumisa umambulanzo lokwahamba. Bese sesiyakhulumisa sesiyaphatha. Uphathe kalamandla sesiyawetha lamandla kuze kuyabhoya kukhulumisa lamandla. Ukhulumisa wonke lokho ukuthi ufuna kwendeleni la ekhaya. Manje ngoba ufuna kwendele sesiyakufaka. Emvulongo lokho siyakufaka. Sifaka lamandla ala ekhaya sifuleni. Sikufakile konke lesihlabe sikufakile. Siyalithatha libhodlela sohamba nalo. Ugathi sokhuluma na Dr. Cembe. Uyabuka ukuthi libhodlela yolendekayo. Siyabonga bongela emakhaya, share, like and comment. Inombolo yami 7618 30 35. 7618 30 35. Amen.